Difu Go Boys Higher Secondary School Pathu Aklam along Ingdeng Troxike Braketon Republic Day kata London. Durbaguri APSLC at Tumpen Daitor Polling Station along 6 schedules aputak Chiroktok amai ke Pamanpon. Nijang Karbi Anglong Hambren along Ingdeng Troxikep Raketom Republic Day kata London. Difu Lamding Road KSA Asaihem along KSA KAWJF HSDC atum Prenke amai Kangi. Karbi Longri Abirta Kelang Arado Anpan Kardom Pajer Iklo Kardom Pini Karbi Longri Abirta Kethan Ponji Abang Nili Sami Kabin Teron Pi Pini Birta Angton Pen Arjuponik Sena Aningkan Wang Asonsi Arkoi Nipai Inkora Trop Arni Republic Day Arni kata London Peneng Suri Hinira Inkora Hini Aningkan Arkoi Nipai Trok Arni India Angkang Pita Ingdeng Trok Sikepra Keto Republic Day ta London Adap apor narkepra minute thong kepa por malom Difu rong supi along kido Gandhi part along Gandhi akumlin along CM Dr. Tuliram rong hangpen Japon si Tim Karbi anglong ato Mir Alek pa ipon si Chikimopon. Lasopi Go Boys High Secondary School Pathu Aklam along CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng India Alama Pangjarpon Corona abor kangtang bom ajoini Rat Kachito Pajumpon Heklapen School Asumarpen Department Atumpen Ason Kipaklang Ponta Pawe Pondetlo Laso Ingdeng Troxike Prokethom Republic Day Katalon Ponahot Alohi Aman Pen CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bidal Singh Inglang MLA Dor Singh Ronghang EM MAC DC SP Lapen Kaprek Manpeng Kedotum Chetongdun 1,256 kilometer into Clampon Ella. Mount Sullivan Madonna to Clammoy Lapen Ke Nileto Kadianglo Togano RCC Breeze Hengia Dolong and RCC Breeze Lasoka Conwa Declare Tan Pikera Pika Tangela Donna Vieto Incoin I see Line Coin I see RCC Breeze and non claim bomb normally at home Nileto Kadelo Autonomous Council Pen Difu Hospital Pen Chenglo Difu Medical College Pen Kikim Pen Chenglo Lapen 30 period Kiruni Hospital Lahai Kikim Pen Chenglo Lahai Kanpu Dehori Model Hospital Pen Kanpu Pen Chenglo Valijuri Model Hospital Laninkan Piangong Nito Lahai Model Hospital Nito Mingpu Konel Difu Cancer Care Hospital Lapen Ke Bukadan Hospital Civil Hospital 100 period don Kimbomlo Lapen 200 District Hospital Non-Etum Kimbomlo Don Mangietum Polunia Model Hospital non Kimbomlo Lahai Akam dan Litum Clampon Bomlo Don Mangietum Niletum Kadialo Autonomous Council Team Kadialo Hinpen MP Pen Chenglo MLA Kahai Pen Chenglo EMMC SPDC Lapen Officers Atum Pen Chelampen Kadialo Autonomous Council Principal Secretary Pen Chelampen
ऑफिसर तुम लोग मिले तो कार्बी आंगलों ये नले पेंचेंगलो ये डेट लिपुर रेविशनरी फ्रॉड UPRF पेंचेंगलो कार्बी लोंगी लोकचर हिल्स लिबरेशन फ्रॉड KNLF laben Kuki Liberation Front Kuki Liberation Army laben People Democratic Council of Karbi Longbi PDC ke lahai bang bukan Vietnam apa Central Government State Government kan Jingwai Jingsai Pensi Song Truk Karbi Militant Group satu mapan ke Neto Peace Accord Central Government State Government kan London bercetak ko kalau soal London yang si Neto cetak dia pun lagi जे कार्बी आंगलों नॉन गेलेबो आसाम यूनिवर्सिटी कैंपस में फोर्थ फेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम दो इको वेस्ट कार्बी आंगलों में गेले तो खानदुनिया लॉन्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में तुम लोग इको वेस्ट कार्बी आंगलों में कोलंबो लोग तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कॉलेज लोग इको वेस्ट कार्बी आंगलों को चैलेंज सोलो इले तो रेलवे Arkoini pai ingkora truck ani lakha ingkora truck Durbaguri MAC constituency APSLC atumpen Daithor polling station kapardo langtuk terang arong along 6 Sudels aputhak chiroktok amai ke paman pon laso mai chengchia prang kurusar nihang kro pen khoi terang atumpen bongchin arnam puponsi mai pangcheng pon Daithor PS amai pujonaram terang pensi labangso amai charipon lapen Daithor PS konchun bang tension terang pensi mai ke pha Londo Dak BJP government hot sakuri ke London Daithor dai puno dehuri puno dolamara puno Aleng tum pulo je Congress umpanta sorsa Himonto me Arkoini pha inkoida truck arnike Republic Day Catalan arnilo Lasorni pache tondun si Daithor PS along rat atumaphan 6 Sudels aputhak chiroktok amai kapaman ponlo APSLC atum hemprek lapen Karbi arat aphan kachiraikom EG 6 Sudels aputhak chesong bom bangbom si pining anke ningkan pli ke choklo Durbaguri PS din along talapuson 6 Sudels aputhak chiroktok amai pamon pon bomsi Durbaguri APSLC amai Pumondor Singh Intipen Prenke Athingno Ningjepon Han Boka Pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Tempo 27 pen Karbi atumpan 6 Sidul pitanglo pupe Pinion inter Karbi anglo tum laso 6 Sidul ya kong kichilong le laso putha nili tum APSLC pen si song bom bang bom si piningan bangke nili tum indeng plian ang chok thulo nasi pini nadak taring ko la truck in the Republic Day pen pachi tonun si nyele to la klem la pet dana petom pen churan isan ke chuji pen se nyele to la pini la dak kiching wai lo la pen churan ta ke cholo put nyele to la dak pini pathik pani ke lan ne tumanmu ofso chipang rumi gada tum song bule chi yong nam to chole ate manir tum pini la dak ke chitongan bang APSLC pen sine tum churan sitame isan chorap nilin lo dak Daithor PS pensinel tumpini pangcheng ponlo PS isi pensi la sinon duar boguri long pangrum pet PS angkora ke thomdo la sinon PS angkora hini dola la sine tu la pu klembom dambom sine tum kampachun pon bompo takre pini da ka chetong na le tum lai PSLC song hangke kroi tet arat iglo matang te nili ke chini na mating pute kalang iglo atema APSLC long amangke Kichini tong tekte masih kisuman atum bang ke kedam tang MLA husita me akrong ka prek dun rong lo sita me nona bang ke alang tom aning akrong aning chirot kut pensi IPSLC long na jipa og dun lo pusi neli tum chini po tangte pini la da West Karbi Anglong Hamren Ronghang Rongbong Pathua Klam along Ingdeng Troxy Kebra Kethom Republic Day Katalondon Ada por Paisir Kep apor India lama ingthur ponsi laso Catalan pangcheng pon laso Catalan pon along aluhi man pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner ACS Krishna Borwa SP Ajarwan Basumatari Gothalangso MLA Rupsing Teron lapen penang an kithe gidingatom chitongdun Hamren pen Braikombe Karbi Longri Abirta Hoisting the national flag in tricolor.
সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞাত অজ্ঞাত সকলো স্বাধীনতা যুঁজাৰুলৈ মোৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলৰ আত্মবলিদান আৰু চৰম ত্যাগৰ কথা গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিছোঁ। লগতে এই শুভক্ষণত আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল mana indeng thok scare ka thom ke chok Indian Republic Day puna tu dewe tin da tin joket pen pini bang ke Indian sola jong kachari ponji so aron itu ke deng pona teng arni lo pini indeng thok scare ka thom ke chok lo tasi pini ani abang ke ditumbang putin ta china po India nang bong along constitutional long ke do an kapitun ponja phan constitutional aron na teng pen Indian mana ada tolong insam jin insam dok kacing turut kan klaim punjab pan penia ni son bang ta mana itu Indian alama keng rilong tum so aseme deng si itu antu si long riang bong insam jin insam dok pen ke dolong japan kacing turut kan klaim punjab pan itu cisik ponang po ta so basi kari pini kari benglong la pen pes kari benglong arap panta kacuni dia bangkai kari benglong bong ta itu konstitusi right itum ke do kapitun punjab phanta itum tupu tipuri utor moster ta itum ke hang ta ing ton nang nela bang itum long begi athe bangke pini son bangke constitution arona teng pen kapitun dia phan ke claim punjab pansi sarkar itum ke teng punjab ni posi itum kar beng long ara phanta tupu tipuri ta constitution arai to ko posi la so kahang mota kar beng long arat a phanta ni le ko so kahang bang ta ing ton ke da ji kahang ber pe long de tik itum sang da ji phanta ni le to ni pon padu apa ini bangkai pini ahok pet itum alon bohon pen talong long lo pini bangta alon bohon kali pu itum pune lo kita na tu dewe cini la perthelo akisu do kok pasi pini pama itum alon ke pini pa une de lo kita dak program sarkar long pe pithika teng pen bangkai la dak mesen pen dak angdeng teng an pitun pame long posi pini bangkai kadwe rat phanta churu lo la penana phanta churu lo motor kadwe mesen phanta asi dak hamren district long ansose ko kacing tur ponjia phanta pini sarkar tumpan nelihin dak local MLA phan hisaben bangga neli sarkar phan churo lo kacing tur ansose pedo ponjia phan bangke apa ancol klaim barim helikopter from Hejong central government mengerti toko bangsa lampun post 2.3 attack nani pia post 2.3 so disin ko klaim barim itu sarkar mengerti toko attack nani la ke sarkar pen chitok ka bangke la bangke chitok ke ne dolo la tu pon hiri bangke la bangke litum ka chitok pen kar benglong bene kan hok thang tai tum tak thek dam long le than isi ta thek dam long le akeme pang si tu thek dam long ti kama tha lo ate bangke sik su lo rona teng pu ta ka bangke litum aba sit cap abang banga khai su phan pidet pu bangali sit cap bang tai litum kar bi astit me thulong te generalize kadwe putamati sike phamake non st tum ke la sike mong si thulo po bahar sike long ta karbe tum ba st tum thulong le pola mali ta bangke ada thulong ji asila so ko karbe long ara phang karbe anglong mo phira kai no botun thek dam la ke me phan si tum thek dam ni pasi mata dam la bangke non department ke do ana bangke apitun je phamake mane finance department asia sinang le bom lo chong bok lo ke chok che dolang chok thai lok lo te di tum isi vet pen isi apor si interview ta kahang je phang tu matha lo pen pira pe je phang si ai appointment te pira pe ma tum ka district kar benglong ton mas council CM ta tong si langli matha lo la pen interview le pp pa pite pa phang che ta interview pide pen pi appointment pi ke pira pe je pusi kar benglong ton mas council CM ta matha lo so teng sin ni tu ka pitun pa je klem pon po isi la sono sar isi ka juli hang mang la hello je Arkoni phai inkora truck ani Difu Lamding Road Karbi Lo Charlie Asong Asai Hem along KSA HSDC lapen KAWJF atom chilangsi Frengke amai kangni alang litum kaning jepon ke kedam tang suri krisir ke prakrenar ke prake thom arni pen India Republic Day katalon pom wang bomlo lapen pening an ke ingdeng truck sike prake thom an choktang lo bonta Karbi Anglong aradatum kachisong lapen article along ke tokda article 244A ke pachun pon perek aputhak ningduk chipaklang pon
kilik aprang BJP asong japo atum Karbi Anglong wangsi BJP atum sorkar ingni lote laso hemprek pacun ponpo pulamcak pini anta pacun cedetlo. KAAC Assam Lapen Central along anta BJP atum di sorkar kacari ponlo. Bonta laso hemprek ke pacun cedet ke ningduklo posi prengke athingno ningjepon. सुनने में और सबका जो आज इंडिपेंडेंट डे है और आज़ादी का रिपब्लिक डे है। आज़ादी के लिए ब्रिटिश का साथ जब आज़ादी का लड़ाई था तब तो ना दलित ना पिछड़ा हुआ ना हर जनजाति ना धर्म किसी को भी ये अमुक अलग धर्मों है ये अलग जाति है ये सवाल नहीं था। इकट्ठा होके यूनाइटेडली जो फाइट किया था और ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। और जहाँ जो इंडियन लोग है जो मानता है कि अगर ब्रिटिश का साथ आज़ाद होने के बाद हर जनजातियों का भी आज़ाद होगा। और ऐसे तरीके से आज लेकिन 73rd जो सेलिब्रेशन है अभी भी कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ के लिए जो संविधानिक जो लिखा हुआ है आर्टिकल 244A ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। लेकिन अभी 73rd होने में भी जहाँ लोग को भी जे पहाड़िया अंचल असम का एक पहाड़ का जो जिला है उन लोगों का जो अधिकार के लिए जे संविधान का जो लिखा हुआ आर्टिकल 244A अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा डेमोक्रेटिक जो आंदोलन चला ये तो पूछने का सवाल है। चाहे केंद्रीय में कांग्रेस का समय हो अभी जो बीजेपी का समय हो। अभी जो बीजेपी जो कह रहा है जहाँ तो नेशनल बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट स्टेट का जो पक्ष बोलता है लेकिन उसका भी अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। आज जो गणतंत्र दिवस आप लोगों का साथ हम लोग रखना चाहिए कि जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जहां असम स्टेट हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM तुलीराम रोंगहांग जे लोग इकट्ठा होकर जे लोग भी बोलता है कि ऑटोनोमस स्टेट हम लोग को आप लोग के लिए ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट कर देगा। जो बात जो उसको पब्लिक को जो वादा है उसको वादा को पूरा कर देना चाहिए। नहीं तो जो गणतंत्र जो देश है और हम सबका अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज का भी गणतंत्र दिवस के लिए आप लोग के साथ हम लोग ये डिमांड रखा कि जल्द से जल्द उसके इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। 1985 चोकियोला कॉन्फ्रेंस लोंग पेन कार्बिल चोली असोंग तुम हेम्प्रेक लोंग अतिक सांगसे पुआसमी डेंगडेट पेन नो ऑटोनोमस स्टेट नो रेस पुआस लोगानी तुम डेंगडेट पेन अबंके दे तुम के चिपराय लहलो आयात a proud moment कार्बी बोलबा इंडिया बोलबा गवर्नमेंट तुम असai kedeng रिपब्लिक डे पुतामे बा इंडिपेंडेंस डे पुतामे कार्बिल चोली असोंग पेन अबंके दे तुम एनिंग चिपारोंग दुन tek thea thema दे तुम फान जितु constitutional safeguard nangipi Indian constitution or law 244A long thing pen mena pen kacha una jakong labak so a constitutional safeguard bangke pini ani ade menang tipeda langa potsi nile tum pini ingdeng krok sikebra ke thom Indian Republic Day labang so celebration same nile tum bangke pirthia dang ba India dera angkang along ong duma khai tu maning chaparong dun lom angke tum ning chaparong dun thek thedat pola ke pini ni tu mai stand labang so pherang ke mai hin pensi pang dak pon lo la pen tu labang so pherang ke mai hoi ben tu mak ko sarkar pan ka chuningri kang tung mang lahan lo dak bang ke democracy banak posil lage by the people of the people for the people lo ni tum dame voter rights to kok posil tum dame bang bang ko pima ke long bang bang khai ko pima a privilege ke long ma ke tum da ke long ni right do la silu tum constitutional safeguard 244A bangke प्राप्जीन पेन लदाख बीजेपी सरकार जितु सबका साथ सबका विकास लापेन गदा गलांग तुम स्मॉल स्टेट एजेंडा दो पुलो साला सोटेंग मदलांग तुम चार जाक्सी खाई सो फान कर बेंगलोंग अफान 244 नंबर चुन पिनांग जी पुसला बांगसो फ्रंग के माय होय पेन नंग तुम थेंगनो पेन नि सरकार फान पचुनी पोलो Pini berta ansek ang ton pon iglo domi thak me